nyuma y'uko Real Madrid inyagiwe ibitego 3-0 ikaba inyagirwa n'ikipe ya Arsenal. Biravugwa yuko iyi kipe ya Real Madrid kuri uyu wa gatatu iri buze gukora ibitangaza ikaba yatsinda ibitego 3 igashyiraho n'icya kane. Ese ibintu biraza gukunda? Turaza kunyura mu mateka yagiye ayahuza n'amateka yagiye aranga UEFA Champions League turebe kuko nibi bintu byagiye bibaho. Jude Bellingham mu byo yatangaje yavuze yuko Arsenal yari nziza kubarusha ariko ibiri buze kubera Santiago Bernabeu ari ibitangaza. Ese ibi bitangaza birashoboka? Reka tuze kubihanga amaso turebe kuko nibi bitangaza bisanzwe biba kuri Santiago Bernabeu nimba biri buze gukunda. Vinicius we ati ubundi tayari turaba tubategereje kuri uyu wa gatatu i Santiago Bernabeu. Fede Valverde we yatangaje agira ati turi Real Madrid, Hala Madrid, tugomba gutsinda igitego cya mbere mu minota 15 kugira ngo tubashe kumenya niba ibitego biri buze kuboneka. Umwungirizi wa Carlo Ancelotti akaba n'umuhungu we David Ancelotti yavuze ati tugomba gutanga ibyo dufite haba ku baganga kuri staff technique yasigize Real Madrid. Yongeye gutangaza agira ati tugomba gutwara La Liga, UEFA Champions League, yewe n'abafana barabizi ko ibyo bikombe byose tuzabitwara. Ibi si ubwa mbere byaba bibaye ko ikipe ijya gukina ifite umwenda w'ibitego 3 muri iri rushanwa yarangiza ikaza ikabyishyura igashyiraho n'icya kane, yewe ikaba yanakomeza 2-3-2-4 muri kimwe cya kane. Deportivo de la Cologne yatsinzwe n'ikipe ya AC Milan 4-1 mu mukino wo kwishyura. Deportivo de la Cologne yitsinda ibitego 4 irakomeza. 2016-2017 muri kimwe cya munani ikipe ya FC Barcelona yaje gutsindwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 4-1 bigeze muri Espagne. Umufaransa aririmba urwabonye atsindwa 6-1. 2017-2018 nabwo muri kimwe cya kane FC Barcelona yaje gutsinda ikipe ya AS Roma ibitego 4-1 igeze mu Butaliyani kubitwa ibitego 3-0 irakomeza. 2018-19 nabwo muri kimwe cya kabiri FC Barcelona yaje gutsinda ikipe ya Liverpool ibitego 3-0 bigeze mu Bwongereza. Ikipe ya Liverpool yitsinda ibitego 4-0 FC Barcelona ivamo gutyo. None se ikibazo kimwe nibaza, iyi kipe ya Real Madrid iraza kwiyongera mu makipe yakoze kambaka za kasamutwe? Ibiganiro byacu byo nagahoraho. Ciao ciao, njye na Dr Kanyarwanda nk'uko bisanzwe mukomeze mukore subscribe.